Ok, díomh agus fáilte isteach chuig an rang aniu, tá an dá rang ag dulh an cecéine aniu, tá muidir dúirteach ar an déirdín. So tá an eolas ar fad an seo ceacht a dó agus an firm Microsoft ceacht a dó agus an firm Microsoft ag bra ar AC nó BD. Bhí faibanna technoliaachta cúpla sib sin leis na firmacha ná in dearmid muna bhfuil an firmig lódal ar an gná leathnach is féidir le brú ar an nasc an sin agus tucha se suas sa tab leis an browsálaí idirlína atá in úsáide agat, so sin an cúisgúil sin. Ok, so táidir féchanta seachar leathnach 161 sa leabhar agus tá léamh tuiscin pledéanamh agus tá cúpla ceisna le ragart a gcuine ní sin. So bé an ceacht seo inis le feiceáil an sin, ar tám créachna ag tafta é, agus béis an firm sin ag dúna maidin mór so maidin de híine. So cilíonn sé gombeach A agus C ag lean de leis an obair de mórach agus B agus D bé sibse séir ón obair Germánis a mórach tuiscnach déanana sib Germánis ar nína. So sin é. Tá cóp an seo don rud le féchar seo actually sin samplingach níl an firm ag lódal an sin ach is féidir an brú ar Microsoft Forms an sin agus tuci sé suas cúm mar sin. Agus actually hála se sin trí himpeiste ach tá sin ionach arúnach don 5 a bhí daoine ag pléilm inniu. Tá idirlín mail nniu tuisc go bhfuil I'd say a méid sin daoine ag go bhfuirí. So agus sin ag teacht a nuas orn is féidir an dul isteach chuig an léamh tuiscint. So nebenjobs, tá muidig tosú leis an cion cap den nebenjob sin postanna part-time shre. So neben sin an aca agus job sin post, so post an aca lin. So hast du einen Nebenjob? Am will post part-time shre got. Ja, ich habe einen Nebenjob oder nein, ich habe keinen Nebenjob. So sin an ceist. So tá sé einen Nebenjob tuisgóil sé san accusatív agus rinne mar an accusatív. Ich habe, so tá ich I gceannas, so cad atá got post a gom. Sin an cúisgóil an INM. So be muidir léibh seo agus ag freigart na ceisteanna bhfuil din check an bhfuil mé ná athlódal no. So nis tá sé glódal, just caithí tú bheith fáinach leis agus is dóid an gur sin an fibus mó is níl just nímuid fáinach go leir agus just ag athlódal rudí muna bhfuil stig glódal an céadúir támuid ag cailún an ceann leis. So Cáid fecant céim fá bhfuil lí an mí hásta, cé atá dul go éireann agus caitheann, fáin Carla 10 euro agad fóca fiúnú breagach, cén cinál post part-time seo atá Carla, caitheanna eibríonn Carla, cé bhéidir tilann si, conas a caitheann si chuid agad, cén cinenne a dhéanann líon ag an deire. So sin le déanamh an sin. Okay. So arás isteachlinn leis an léamh tuiscint agus rachmuid tríd. So hallo Leon, sag mal, innestum. Was ist los? Was hast du? So cad cear, cad cear, cad chuirsteachart. So was ist los? Was hast du? Tag, Carla. Tja, alle meine Schulfreunde fahren im April auf Klassenfahrt nach Irland und ich kann nicht mitfahren. So alle meine Schulfreunden. So gach bail de macarja scola fahren in April, taschte dul in Abron, well an Abron Chicago, nie an Abron Chicago. Auf Klassenfahrt Tourisch range nach Irland geehre und ich kann nicht mitfahren, nie feijum dullo. Warum nicht? Die Klassenfahrt ist zu teuer. Ta an Tourisch range ro kostesak. Teuer schon kostesak. Es kostet 400 Euro. 400 Euro, das ist teuer. Tá sé kostesak. Aber du kannst dein Taschengeld sparen, oder? Ach is féidir leat do agad fóca a hawal. Nach féidir? Nein, ich bekomme kein Taschengeld. Meine Eltern geben mir Geld für Schulsachen und Bücher, aber ich bekomme kein regulares Taschengeld. Níha, ní feim agad fóca. Tugan mo hisismathirí, tugan sin geben, tugan mo hisismathirí agad dom do rudí scola, Schulsachen und Bücher agus leabhar. Ach, ní feim, ich bekomme kein. Ní feim
Airgid Fóca go rialta, regulachas go rialta. Ich habe eine Idee. Du brauchst einen Nebenjob. So, ich habe eine Idee. Ta smuine vagum. Na brauchen sin an briher dje nu ag tastal. So, ta postpart aimsirha dje nu ag tastal wet. Ich bekomme auch kein regulares Taschengeld. Nie feiem freschen ein Airgid Fóca rialta. Aber das ist doch kein Problem. Ach, nie five, Problem, nie five, das ist kein Problem. So, an lagen Jultag. Nie five eisiau. Denn ich jobbe, tuschka ei briam. Ich mache Babysitting für meine Nachbarn. Denim, nu ei briam mar, nu denim, curum nu feili lanaf. So tugam arad de fást die mo nachbarn mo corsana, na dini beldoris na corsana. Du hast einen Nebenjob, du machst Babysitting, so ta post part-time sure gut. Denen tu feile lanaf nu tugam tu arad de fást. Ja. Now, scho costa. Ich passe auf 2 Kinder auf. So shin am Phrase leis am riher aufpassen auf. So tugam ara de birch páste. Ja, ich passe auf 2 Kinder auf. Jonas ist 4 Jahre alt und seine kleine Schwester Sophie ist erst 10 Monate alt. Agus net seine, rinnemer shininye, bunische lesh. Agus ta drifor, nies lu, Sophie, erst 10 Monate alt. Dirach je mi dish. Die Kinder sind echt süß. Dann apostli angloche. Ich spiele gern mit Jonas. Now, den rinnemer fuckel gern hanafein, shin nur tatnin rodegen lat. Is matlum immert le Jonas. Wir gucken uns Trickfilme im Fernsehen an. So angucken shin fekenter, Fekemer, nu is matlin, nu fekemer nil gerne shin. Is matlin fekenter Cartoon an Telefisch. Ich lese ihm eine Geschichte vor, so vorlesen shin leve mach. So leim scéalte a machosord do. So shin credu nach cred an dati van shin do shin do. Und dann geht ruhig ins Bett. Agus an shin tain sé ig Eunice salaba. Das Baby schläft gut und weint selten. So ta am lanav nu am páiste nu am lanav goma ag colla. Agus ní selten sin ní minic. So ní minic a cuiníonn sé. Bhainen sin it's cosúla sin bearla whain, nuair atá duine whining, sin ag cuine. So ní cuiníonn sé, nu ní bíonn sé gol rovinnic. Und wie oft arbeitest du? Agus cé com minic brian tú? Ich arbeite nur am Wochenende. Meistens am Samstagabend. So briam ag an deire seachna den Vorvor Tronone de Sahar. Und wie viel Geld verdienst du? Agus cévéid airge de tillen tú, so sin verdienen, sin airge de hille. Ich verdiene 10 Euro die Stunde. Tillem 10 Euro sin oor. So die Stunde, sin an oor. Sin an balike deren tú as Germanisch. Like few ma denen tú de Oberwalje 3 Uhr zu schachten. Ich mache meine Hausaufgaben 3 Mal die Woche. So anschachten, an Uhr zu kascha. Ich finde das sehr gut. Tashik Gahanawa. Ich spare jede Woche ein bisschen Geld. So allem gach schachten, Piesebiog ein bisschen, Piesebiog arrogant, für ein neues Handy. Son, now rinnemer an liste shot hanafein. Son, Phone Poker nua und ich gebe den Rest agus tugam an cuidelle für Pausensnacks und Getränke aus. De snacks da am Lohn agus jucana. So usáden si an cuiide tá fáge nach saválen si a gor bia agus jucana agus I skull. Das ist eine tolle Idee. Shin smuinef den sko. Ich bin pleite. Níl ein airge de gom. Ich muss auch einen Nebenjob finden. Cahi mei chacht postpart aimshaha.
So níos is féidir dul isteach leis an gceisneoir agus na ceisna a raigart bí cinnte gur brún sibh submit agus bhfuil gach ceann deanta got nó ní tuci se tríd agus